satin retin apa bini kentau tahu mungkin apa lagi mangkana saya retin ini kaki saya retin jawat magawat beda orang siapa ajaran sampai 5 tahun tengah kabin oleh 2 minggu telak ini namanya sekocak perkawinan zaman now begini mungkin sama dia saya minta apa selok ban gelang membawa kita mati kak melaki gelo kak nama melebak pendenan kak enggak lah benih peraksi dia sih lagi kok engkau lah benar benih melakin sakap bingkok selok gelang kalong ben sama macam benda-bendaan angkui leh mengaji ni kakak engkau kesakian dia leh tapi mun sampean sakit mak kau dia tentenin kak malaikat dikit dia tenden nak ngamas bener tiba ngada sehingga boleh wah adekku perian dia. Hadirin sebatan kula mujaki. Nah Zubairi tiru itu Rasulullah, tiru itu keluarganya Nabi Ibrahim yang memang keluarganya Rasulullah dan keluarganya Nabi Ibrahim itu akin bi kula banajunan dalam salat kula banajunan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Keluarga Nabi Muhammad, keluarga Nabi Ibrahim perlu ditiru. Bodoh boleh keluarga Imran perlu ditiru. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Itu surah Ali Imran. Keluarga Imran, keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Imran, keluarga Rasulullah. Apa ciri-ciri utamanya? Ciri-ciri utamanya atenah abali dekat Allah. Pokon ka Allah kepi pak. Munakan aja neku WhatsApp roh. Arwah kan berde gemper wah, patenang berde Allah wah. Berde gemper patenang berde Allah. Bener aja. Kayak masih tak bener keruah. Songgon sering mereng tay mas santai sembiar rokok keruah. Patenang berde Allah wah. Hadirin sebatan gula mujaki. Ayo kita lanjut sekarang. Kemudian bagaimana sifat Rasulullah dengan keluarganya? Rasulullah tak pernah nyagein dek karajina. Rasulullah mentuka kadinto beni nambeleng kengain kapila laki sesoka nambeleng kalagi na bini na semokolan bini na ambuin. Pokok jangan dikerasi. Kalau bisa diam, dengan diam itu mudah-mudahan istri berubah. Nang mana makia kalau benajunan kau tu ngocak kalau ben ocak saya cok sampai nyakin ateh. Oh bagus, mon itu dilakukan. Beda kitab pak, judulnya kitabnya Asrarut Tanzil. Asrarut Tanzil nikah etoles sarang Imam Fakhruddin. Imam Fakhruddin nikah acareta. Saben beda lalaki akabin ben bebini. Orang kono ni kan mau nakabin kan kadang kita kenal kan, belum pernah bertemu, bakabin. Mau makin ni kan pun kenal kada. Mau orang kono tak kenal. Ni kan orang kadang kono kan kau lah. Anan le amben le sahawi ni kah kenal tepat akad nikah kedua. Kita akad nikah tak temu sekali tan. Alhamdulillah nyaman ni kah. Jadi yang saya kadang kenal kada jabi terus saya salsal. Kaina kuluban kaina sambian kamu je siapa ada HP ada napa. Pakun makin ni kata teguh serak. Beda orang siapa ajaran sampai 5 tahun tengah kabin oleh 2 minggu telak. Ini namanya sekocak perkawinan zaman now. Pon kita balik. Imam Fakhruddin ajareta. Beda lalaki akabin ben bebini. Ternyata ketika diakad tepat yakat sebini ternyata buta salaja. Sebini buta salaja. Sejak tahu bahwa sebini buta, Imam Fakhruddin akhirnya pura-pura buta. Pas ngucap Imam Fakhruddin kasih bini, le saborana, sengkok mata tak bisa nangaleh, petang kapi. 20 tahun beliau itu pura-pura buta sampai sebini tinggal dunia. Naleka sebini tinggal dunia manormal boleh tetangga tanya anak apa sambian mak sampai tambah buta duka aja jawab ma'ama itu kau lu tak buta
walakin ta'amaitu, tapi kau lu tamabuta likai la tahzan zaujati, bini kau lu malah tak sedih. Bermahebat mun lalake aja geh atena si bini. Ini kan cuma satu contoh kasus, tapi kau tuh dalam keseluruhan manusia tidak ada yang punya kelebihan saja, tidak punya kekurangan. Orang ni kabakun bade kekurangan na, gini bagi. Satin retin babini kentau mungkin bagi. Mangkana saya retin ini ngaki retin, jawat magawat. Ingat jadi ongguan. Mun gula kalau masuk ke tasawuf, ada orang tasawuf mengatakan, cek beng tetap beng kabini retin, tabun pakun aisek kotoran ni gua. Pas siapa saya tak beng? Saya tak ada kotoran na. Siapa? Bita dari. Area ning tasawuf, keng gula tak gitu gini kan. Saya ngajanya kan. Tapi si bini coba tentu Siti Khadijah juga. Teti nuri ajar sejarahna Siti Khadijah. Siti Khadijah ini kalau mun maca, manabi kalau maca sejarahna Siti Khadijah, pakun kalau nangis, pakun makin. Saya terharu. Apa kok terharu? Siti Khadijah sebelumnya artikel tunya, sebelumnya tinggal tunya, beliau nikah mator ke Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah dulu laki beten kaulah. Tun gula nyono sapora kajunan. Abdi ni kain tu banyak salah kajunan. Abdi ni kita abek te kajunan. Padahal Siti Khadijah ni ka pangabek te na Kanjeng Nabi top. Awalnya kaya sampai kunakin aja Islam kapi. Kunakin Islam kapi. Awalnya kaya, di budi na tak kaya boleh, tak sedih. Coba babini mangkin, tebak kabin oleh laki tebak laki semiskin. Tepak akad nikah sada tak ngiba mas kabin, pirak ngiba selebar banesena. Hah? Masya Allah, oh tahun na, oleh 5 tahun, tanah betong longke, betul kapi. Pas ngocak, si anak banyak mana, selake nyon sabar si bini, berapa jen babini mangkin. Kulo tak nerosa aja dan tak kami boleh tersinggung. Tapi Siti Khadijah hebat. Napa dia pun Siti Khadijah? Ya Rasulullah, dulu ke abtina nyon sabora kajunan. Abtina titi bebini raja tu sakajunan. Saborakin abtina nyon sabora. Napa dia pun Kanjeng Nabi? Benar tadi tu sekasengko. Sengko senang kabena. Coba luar biasa kan? Bebini ni kebuk, ni kulo beli ke sambian. Cela beli je kulo malayan ke sambian. Bebini ni kamu tak cangkolang kasih laki tengenin can gula selake bukan lebih loman ke sampean. Tapi mun bebini bahlang cangkolang kasih laki pesese bete tak kena sebab ning benggonatan tak komi kada si bini baku ni ke bah isabak ilmu selebar ke budak ke timur ongguan coba si bini ni kabas paantep kasih laki cek nongko artena cek ngunggein artena cek sampai melebihi tengki abe kasih laki boh bakal keluar rapi basenya tagi pak baik dingakin tanggunku sampean ni kah Siti Khadijah bermajan sebelum Siti Khadijah bang haji ni kebingin Nabi mulak Siti Khadijah belum berhenti di situ. Siti Khadijah sesoki sekaya awalnya nalika saya teronyoona sesuatu ke Kanjeng Nabi. Siti Khadijah tak bengal mator tibi onyoona karakana tak bengal mator tibi ana sebab takok mengganggu perasaan selaki katina apa Siti Fatimah dipanggil nah Fatimah labek ya umi engki umi dan nak beda pun apa umi nak sengkok saya tak minta ke abah nang kok todus beenya nak saya matorakin pun apa mi ada yang kok katon lama hati ceki ajal dateng nak pas anak apa mi tolong nak ya kabele ke abah nang nyonakin ke abah nang kok mun mati nak tolong singumpurekin kok kabebe abah na ya nak ya berma sekira abana senyaba kalaban astana abana beun ke dalam koput engki mi nomor 2 nak nyonakin ke abana nak
bermacara na abana re sekira bisa toron ke kuburan, setoron ke kuburan abana bentibi na. Coba nyungun ni kabeh tak bengal pak. Dibudi na, nomor telok, penyungunan apa? Nak, kabelekin ke abana nak ya. Engkau je terona nak surban seiyakem abana naleka narema wahyu. Surban seiyakem bi abana naleka narema wahyu. Tolong nak ya muka-muka abana kasokana eke baitang kain kafan, eke baitang labun nak. Coba luar biasa. Pukul macam ni kan nangis pak. Nangis tunggu pak. Apa yang terjadi? Dari kagumnya ahlus sama, dari kagumnya makhluk langit, dari senang Allah Ta'ala, Jibril ebatoron sarang Allah ngibelabun debuni Jibril ya Rasulullah salam dari Allah kadinto labun setong ajenga ajunan setong ajenga Siti Khadijah rajina ajunan setong ajenga Ali Sayyidina Ali setong ajenga Fatimah setong ajenga Sayyidina Hasan. Adanya Rasulullah boh Husain mata ibri punten Husain tak butuh labun. Dan ternyata Sayyidina Husain meninggal syahid di Bukit Karbala. Titi lebih dekat ada jadi kawan. Insyaallah. Pak, minta surban, Bu. Saya bentak kanjeng Nabi surban. Bebini mangken sama dia saya bentak apa? Selok ban kelang. Selok ban kelang mampu kita mati kak. Melaki kilo kak. Berapa melebak pendenan kak. Enjak lah. Beni pada jadi saya melaki kau engkau lah benar. Bani melakin sakapin bingkok selok keleng kalong ben sama macam benda-bendaan angkui le mengaji ni kakak engkau kesakian dia le boh tapi mun sampean sakit mak kau le tentenin kak malaikat diki datang nak ngabas ben retin ben kada saya boleh wah hatiku perean dia.